Hari ini kita dah dapat melihat dari segi pihak daya di Sabah yang telah berlalu dalam jangka masa yang agak panjang, iaitu 14 hari from the longest election schedule. Dan walaupun kita dapat melihat keadaan yang berlaku dalam pilihan daya pada kali ini, berbagai keadaan yang kita katakan dari sebenarnya sebagai penggunaan diri sekarang dan cukup jelas. Dia cukup jelas dari segi fakta pilihan raya dan juga peristiwa sepatutnya melihat video berbagai kaedah yang berlaku dalam pilihan raya kali ini, sehingga bila kita menunjukkan acara-acara kita tidak digerakkan untuk memberi jamuan makan malam, makan pagi, makan kepada semua peserta-peserta. Sehingga saya menginginkan kepada pimpinan parti yang tidak maju jangan tidak makan sekali. Kalau tidak bagus kalau kita nampak makan, mereka tidak boleh makan. Apa yang saya nyatakan ini dari segi pilihan raya yang lain, sehingga ini menjadi kesempatan kepada semua masyarakat yang telah menaikkan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya kali ini. Terima kasih banyak atas sokongan dan juga undi yang telah mereka berikan. Dalam keadaan pilihan raya bukan mudah, penggunaan duit yang bersebut dan juga dari segi kuasa yang ada di setengah tempat, sehingga banyak lebih kursi atau lebih yang timbul kepada sendiri di kawasan Tengah. Mengusul pada keadaan berlaku dalam jadi kita tidak yang baik. Terima kasih. Single yang telah mendapat undi yang begitu banyak untuk 480 lebih. Maknanya sebagai saya sumber satu kita mempunyai 300,000 undi, 200 lebih undi daripada masyarakat. Undi yang lebih besar daripada GRS itu sudah mendapat Mr. Kigas yang telah memberi sokongan daripada parti ini. Dan kami semuanya daripada Banggar, khususnya dari Banggar dan semua kaum yang saya boleh siap hati mengucapkan terima kasih atas sokongan dan saya juga mengucapkan terima kasih dalam sejarah politik Malaysia, di mana semua kursi-kursi tidak Cina sekitar Cina. Saya dalam politik sudah menentang dan saya dapati kuasa berdiri dan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Cina yang memberi sokongan kepada parti Bisa sehingga semua kursi yang mewakili suku Cina memberi sokongan kepada parti Bisa. Dan saya bagi jaminan kepada semua masyarakat Anda ini kami akan kemudian sebaik mungkin supaya askar mereka ini melahirkan banyak pimpinan yang ada dalam parti ini. Ada sebut kita akan kerajaan yang bersih, kita akan ada pimpinan jauh daripada itu juga saya nyatakan daripada awal. Kita nakkan supaya parti tempatan, ya. Kita sudah nyatakan daripada awal, ya. Kita boleh kerjasama dengan parti tempatan untuk pastikan supaya di sini, manakala di peringkat pusat, ya, kita bantu siapa saja kerajaan di peringkat persekutuan. Tapi di Sabah, parti di sini orang Sabah yang perlu mentadbirnya sebaik mungkin, kerana kita tahu hala tuju dan keinginan hasrat
pengundi-pengundi dan rakyat yang ada di bumi Sabah ini nakkan. Jadi saya faham dan tahu hasrat para pengundi yang ada, walaupun kita tidak banyak keuangan seperti yang saya nyatakan terbatas. But one can imagine that a single block of party, Warisan, is not the gabungan party. We have managed to secure more than 25%, and the biggest of all. Whereas JRS is a combination, a block of alliance of various party yang ada. So one single party in these elections we have wiped out. I know. I've seen private jet come over to Sandakan. I was there, touched down. I saw that in Tawau too. I saw that with my own eyes. But no regret for me, because I really appreciate the Sabahan, what they have put on us as a single party, and juga sebagai pimpinan Sabah yang kita nakkan supaya kita teruskan perjuangan ini dan tidak akan luntur semangat kami. Ya, berhadapan bukan hanya untuk meneruskan peremajaan dari segi kepimpinannya, peremajaan dari segi kita tahu jumlah yang banyak. But unfortunately, contoh macam di kawasan saya sendiri pun, hampir berapa peratus anak-anak muda yang turun tidak ramai. Ya, oleh kerana mungkin low turnout dia, oleh kerana kemungkinan ada mereka belajar di mana-mana tempat, kemudahan sistem yang ada, transport yang ada, kemungkinan keterbatasan dari segi keuangan yang ada kepada mereka untuk nak balik ke kawasan-kawasan untuk mereka menunaikan tanggungjawab mereka amat terbatas. But nevertheless, as a single block party, I would say that thank you very much for the support and the trust you have given us. We'll make sure that we'll continue to fight for our right in Sabah. Okay? So, Dato' Seri, kamu puas hati dengan result yang kamu dapatkan? Well, sebetulnya kita tidak puas hati oleh kerana penggunaan duit yang begitu banyak. Ada orang-orang kita yang terpikat oleh kerana, can you imagine, dan divided people. You look at some of the area yang ada dapat 200-300 undi, parti-parti yang banyak. But we can't deny them. They have every right dalam proses demokrasi yang ada. Tapi kita nakkan supaya proses ini pun, walau kita tahu membolehkan mana-mana pihak boleh bertanding, tapi ke mana kita nak bawa? Ya, Sabah ini sebagai sebuah tempat yang kaya, bukan hanya dengan sumber, the most beautiful and the most area with so many tourism product, excellent tourism product, the highest mountain, Kinabalu, the culture, diversity is here, yeah, and the beautiful island that we have, yang ada ni cukup cantik. But unfortunately, yeah, that's why I said, some, not all, you know, driven by the need to be having some money anyway. Dato' Seri, kalau dilihat perubahan pengundi Cina itu begitu besar ke arah Warisan, mereka mensikan macam mana, Dato' Seri? Saya ucap terima kasih banyak kepada masyarakat Cina, orang Sabah yang ada di semua tempat yang ada. Dan saya nyatakan tadi, rest assured the trust, the confidence you have given to us as a Sabah party, as a leader in Sabah, I will maintain it. I will keep the trust. And thank you very much. I will preserve that. That's why I told him, I said, as a local voice, as a local party, we maintain how the desire of many of them. And kita tak nakkan supaya keyakinan mereka. Pasal kita yakin bahawa pilihan raya, parlimen tidak lama. Ya? Dan kita kena suarakan. Dan saya bukan hanya nakkan supaya Sabah diperintah oleh parti lokal Sabah ini. Tapi di situ juga kita melihat suara kita di peringkat parlimen nanti mesti kedengaran. Bukan suara parti-parti dari Semenanjung, tapi suara kehendak rakyat Sabah. Yang penting, kerana kita mengutarakan bagaimana. Dan saya nyatakan pembentukan kerajaan di peringkat pusat. Siapa saja kerajaan di peringkat pusat, kita sokong. Sekarang pun kita sokong. Ya, tidak bererti bahawa kita tidak mau kerjasama pula di peringkat nasional. We work with the National Party. I've been working with the National Party as one of the leaders in this country. Being a former Vice President, being a former PH plus Warisan, yeah, but it doesn't mean that, you know, when not being very parochial, yeah, not being so saying that, you know, it is only looking into inward, no. But how can we enrich, how can we have monetize whatever resources and wealth that we have in Sabah, that we want to help our people, the biggest, highest unemployment, you know, in the countries in Sabah. And the biggest corrupt practices in Sabah. But how do you do that?
So I do hope that enforcement of law must be there to ensure that not only as a form of deterrence, but we have to eradicate that. No countries in the world can overcome corruption 0%, none. You know, as a former chairman of Commonwealth, members of parliament, I hold that position. My office was in London for 3 years, and I try to inculcate values among many of my members, African countries, ASEAN countries too. I moved to Tanzania, I went to Singapore, I went to even to the extent of many of the Bermuda, you know. I told him, I said, preserve them. As a leader of a country, of course, we have been colonized by the British, but we learn lessons as a leader to how not only to work together as a community of the world, but at the same time, we cannot be taken for a ride coming from this part of the world, Malaysia. At that particular moment, I was the chairman. So my colleague was Deputy Speaker of the House of Commons, yeah, Sir Alan, at that particular moment. My deputy was the Speaker of Canada at that particular moment. So rest assured that uniting the people is one of the most important things that we bear in mind, and one of our efforts to ensure that we won't stop uniting the Sabahan people, irrespective of race and religious belief. Dato' Sri, berkaitan dengan dua gantung ni, ada setakat ni rasa ada buat perbincangan dengan ada parti? Apa dia? Dua gantung ni, parti warisan setakat ni ada buat perbincangan? Well, saya nyatakan parti tempatan yang ada. Saya tahu ada parti-parti tempatan di situ. Ya, faham itu apa artinya parti tempatan. Ya, jadi kita nakkan supaya penyatuan rakyat Sabah ini bukan satu langkah yang kita harus is the end of the world. We have to. Keadaan dia bagaimana. Tapi kita tidak nakkan supaya bila nama parti tempatan tapi suaranya, keadaan dia, pentadbiran dia ke mana pula. Ya? The voice must be very clear. Ya? But not only the voice, but also how you do the job. Because I know it's not going to be an easy task. You know, dalam keadaan politik, I've seen government after government fumble. You know, they don't last long. You know, there are things that we can see that how we govern the state is very crucial for us. We learn lessons from Sarawak. We learn lessons from other countries like Singapore. We learn lessons from other countries in some of the area in Japan, you know, to ensure that there's single party there. Yeah, single voice is there. Okay? Dato' Sri, how do you... Will Warisan continue working with GRS to form a super majority government? Well, as I mentioned just now, a local party they have indicated, so you understand that. But GRS is comprising, is it a local party? They claim to be. They claim to be. Majority. Looks like majority. Yeah, but it's a majority that you can see. It's not an absolute majority is there. We'll do our part, you know, to ensure that not only to stabilize politics in Sabah. Two warring local voices? Because they are Well, it's not a voice of differences coming from two single parties, but the desire of the Sabahan people, where the futures are. I don't want to comfort myself just to say that we should be in the government for the day, because it's not so easy. But can we will be able to fulfill what the Sabahan needs are. You know, I don't want every day, oh, this is not the voice, this is the voice of some of my alliance yang ada. You know, we have been working with PH Plus. I have been working with BN Plus, you know, and I have seen that. Adakah selepas dengan parti Rongsel ini, adakah GRS dan Warisan boleh bergabung untuk form satu? Well, saya sebutkan dengan parti lokal, tidak semestinya dengan GRS, tapi itu yang saya katakan. Bagaimana definisi parti tempatan itu. Okay? Regardless of the party, we're all Sabahans. How do you make sure? What plans do you have to ensure Sabah voices is heard nationwide effectively? Well, Parliament is very soon. It won't last long anyway. I think Parliament is just due by 2 years, is there? But our voice should not only be heard in Sabah, but it must be throughout the country. And I cannot just simply ignore and the trust given by the Malaysian Sabahan, particularly the Chinese vote is there. You know. With the clean sweep in the Chinese majority coming from only one race, how do you plan to
extend that trust to other communities in Sabah? Well, we learn lessons how. Because when I look into it, diversity in terms of various culture, we do admit that. But nevertheless, when you look into it, in urban area, very limited resources we deploy. And yet people there, they don't bother about money coming in. They don't bother about pressure by coming, whatever it is. But yet, they go for values, the struggle, the leadership, integrity is there. Of course, it's not easy. Because people tend to vote not by values of integrity, but values or sometimes emotion. What is the emotions they're driven by? Some of the emotion is driven by greed, money factor. Semalam ada pertemuan dengan mana-mana wakil parti bagi Datuk Seri? Ada pertemuan dengan mana-mana ketua parti di Sabah ni semalam? Tak ada parti. Saya pun dah letih dah, tidur dah daripada I'm very exhausted campaigning for how many days. I've been working for more than 4 years. In these elections, tak adalah jumpa dengan mana-mana parti pun. Ya. Datuk Seri setakat ni belum jumpa, tapi adakah ada perancangan untuk perjumpaan dengan BN khususnya Datuk Seri? Kami akan berjumpa di Dewan Undangan Negeri nanti. Apa dia? Tak, dan mana ada jumpa pula. Wallahi wabillahi watallahi saya tak jumpa dengan mana-mana pemimpin. Jadi sekarang ni memang Datuk Seri akun sebagai pembangkang atau macam mana? Well, kita akan lihat. Pasal saya tahu dulu pun kerajaan GRS dengan BN tak lama. Pasal apa? Betul tak? I mean, you all feel that. And there's always a dynamic in politics in the country and the world. Do you think it will last long 5 years? Because if you're driven by some kind of desire to have that sort of things in life, what is it? Positions, project, money? But don't forget about the people needs. Let us focus. Dari segi keperluan rakyat di Bumi Sabah ini. Saya tidak nakkan supaya saya ketepikan oleh kena kita nak bentuk kerajaan, kena kita satukan rakyat Sabah. That is my objective. But I don't want end of the day, oleh kena kita dalam kerajaan, lepas itu ke mana orang Sabah ni kita nak bawa? Ke mana keyakinan orang Sabah ni? Saya tak mau nanti pudar bahawa those guys just plaguing. The last elections, they try to mold the minds and the voters as such, they just need vote. But at the end of the day, we can work with those character yang ada. Is that what we intend to do? We must be bold and very decisive. But as I mentioned just now, we don't mind to work with any local parties yang ada. So setakat ni Datuk Seri, setakat ni Watson memang tak berniat bergabung dengan mana-mana. Anyway, you're putting words into my word. Okay, thank you very much. Some of the traditional warisan seats in the East Coast, so what do you attribute? Well, you remember they jumped over some of them. We left with 14, but this time round we won 25 seats. It was not an easy task. Bukan menang, bukan susah. Bayangkan jentera pusat, jentera state yang ada. Dan saya sebagai seorang insan dan sebagai seorang parti yang kita jalankan. Nauzubillah. Tapi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat 25 kursi dan juga mandat semua kaum. I repeat again, I really appreciate the Chinese voters and nilai yang ada kepada mereka bukan pasal duit. Tapi nakkan supaya kepimpinan, nakkan supaya integriti yang ada. Jadi persoalan dia, macam mana kita nak pastikan? It will take years to overcome that because it's already molded in their minds. It's become DNA. But what is important, we have to ensure that regenerations of Sabahan dari segi kepimpinan incoming one, supaya kita nakkan supaya memberikan anak-anak muda berbeza. Ya, kita tak mau pasal besok nanti kita tahu orang kita miskin, they need money. You just imagine 5,000 ringgit, 1,000 ringgit. In Bangi, in Kudat, 3 kali 600 ringgit. But it's okay. Ada video pun keluar. Ya, tak apalah, it's okay. Ya. So what are the key lessons learned from the seats you won versus the seats you lost? And then how will they shape your strategy moving forward with Parliament? Well, I'm quite sure I think we can strengthen the way forward for us, but I don't want to spell out how are we going to move on. How we strengthen it. I believe that from 14 seats
those guys jump, we managed to increase at least to 25 seats yang ada, and we didn't have, you know, strong kind of presence in some of the urban area, but now we have some of the voices of the urban area yang ada is quite very prominent, very pronounced, more pronounced than before. Datuk Seri, 25 kerusi, bagaimana Datuk Seri beri jaminan tiada lagi isu katak? Well, kita ada yang dah pun kita tanda tangan, dan kita berharap jangan ada pihak-pihak. Saya jumpa dengan mereka tadi, ya. Cuma saya nasihatkan kepada bayi-bayi yang ada di belakang, saya balik ke kawasan masing-masing. Yang menang, terima kasih banyak kepada rakyat yang mengundi kita. Yang kalah, terima kasih banyak atas undi. Walaupun mungkin tidak cukup, pasal kita nakkan pastikan bahawa rumah warisan ini penting kepada kita. It's not for me. Dan itu yang saya pun maklumkan bagaimana cara-caranya supaya kita libatkan seramai mungkin anak-anak muda, ya, yang turut akan menjadi kepimpinan. Dan ini antara perkara yang kita bagi perhatian di masa akan datang. Datuk Seri, what promise can you give to the people who voted for Warisan about how different your 25 representatives will serve people, Sabahans differently? Well, we voice dalam Dewan Undangan Negeri, I will make sure that if any kind of things happening not in accordance with the desire of the people and not in accordance with the segi undang-undang yang ada, perlaksananya ketirisan penyelewengan, kita akan bersuara. Saya tidak akan diam bersuara dalam bukan hanya Dewan Sabah, bahkan juga di peringkat Parlimen. I'm still a member of Parliament. Seperti yang saya nyatakan, saya tak mau nanti tahun ini sejak belanjawan untuk pendidikan 60 bilion. And I want to make sure that 60 billion of money can be distributed not only to the area and to the people in needs yang ada. Ya. Okey. Nakkan supaya contoh macam kemudahan pendidikan yang ada. 60 bilion. Kemudahan kesihatan yang ada. Hampir 50 bilion. Tahun depan. Jadi kita akan suarakan supaya pastikan. But how do you suarakan? It's not good enough for us to voice it. Ya. Pasal itu pentingnya not only dari segi kita pantau keadaan pentadbiran yang ada bukan hanya di peringkat Sabah, bahkan juga di peringkat nasional yang ada. Okey. With Haji Nelson Inkan, how much possibility would you say that akan ada perubahan after this? Well, Nearest time. we wait and see how's it. We wait and see how's it. I know them very well. I've been long observing into that, but I don't want to make any kind of things as such. But apa yang penting, pertama saya akan dengar, saya akan lihat belanjawan yang mereka bentangkan, ya, okey. Dan you will be fighting for the CM post. fighting for CM. Fighting for the CM post. I'm fighting for the people interest. Can we just clarify then what is Warisan's position if let's say at this point, whether you will be working with other local-based parties, will you be in the opposition? Well, I've said that. I have said that. I don't want to reiterate what I have said. So, ada kemungkinan kerja dengan mana-mana parti lain, Datuk Seri? Local party lah. Boleh? Terima kasih banyak. Okay, thank you.